Ono vreme koje su ukrasile čuvene igranke uz hitove poput Devojko mala, vreme druženja, sastanaka, šarenila i lepržovosti, sa ove tačke gledišta deluje prilično daleko. Reči poput ljubav, prijateljstvo, izvini, hvala, molim, postaju tuđice. Sa željom da nas podsete na sve to, u Užičkom narodnom pozorištu su postavili predstavu I to se zove ljubav, koja je u februaru izvedena prvi put pred užičkom publikom, a zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji Sportskog centra Čajetina I Narodnog pozorišta, videla ju je I čajetinska publika. Mislim da je ovo 10. izvođenje, dakle, relativno nova predstava koja je, videli ste večeras po utiscima I odnosu vaše publike prema samim momentima u predstavi, da je zaista našla svoj pravi put do srca publike. Reč je o komadu Mariš iz Gal I to se zove ljubav, odnosno u originalu Luv. Ksenija Krnajski je režirala ovu predstavu. U predstavi igraju Tanja Jovanović, Vahidin Prelić I Dejan Maksimović. Jedna sjajna romantična komedija koja nas, malo starije, vraća u neka srećna vremena, vreme igranki, vreme vespica, vreme šarenila. Živimo ovako kako živimo, kada smo opterećeni nekim velikim ili malim problemima, najjednostavnije je pronaći ljubav, glumci to uspevaju, publika očigledno pronalazi I svoju ljubav kada dolazi I gleda ovaj komad. Sve u svemu, mi smo jako zadovoljni jednom ovakvom postavkom, jednom divnom romantičnom pričom koja nikog ne ostavlja ravnodušnom. Ovo je malo komična, malo ironična priča o ljubavnom trouglu koga čine žena I dva muškarca koji kroz razne situacije preispituju šta je to ljubav danas I na koji način se ona izražava. Sama gluma je prenaglašena, kostimi živopisni, muzika odlično odabrana da oslika 60. godine prošlog veka. Ta gluma mora da bude ekspresivnija I jača I veća, a non stop smo samo nas troje na sceni, niko nas ne menja, ne zameni nas I držimo taj u tom briju, u tom ritmu, igramo celu tu predstavu, tako da je jeste jako naporno, ali nam je zabavno. Pre nego što dam svoj pristanak za sklapanje ovog braka, ja hoću da se uverim da vas dvoje uopšte znate šta radite. Evo, da li ti znaš da je on nezaposlen čovek? Znaš. A da li ti znaš da ona posle brijanja nogu nikad ne ispere brijač? Ali mi se voli! Te manjima, mislim, ljubav, kakva pomodna reč, ej! Mislim, ne znam, došto ne znam, nisam pametan. Našem repertoaru uglavnom bilo dosta drama I taj Sterim put u Srbe I Hromi ideali, Nečiste sile, sve gotovo su bile drame, tako da je ovo bio malo olakšavajuće. Hvala vam puno I želim još puno izvođenja. Hvala vama, ja vama želim da što češće dođemo ovde da igramo. Mislim, lepo igrati u Čajetini. Blizu smo u suštini, a zahvalna je publika jako.